Kwathi Jesu sekakhulumile kubafundi bakhe washo ukuthi emhlabeni kuyawuvukelana imibuso, kuyawuvela tifo letingelapheki. Wase uthi kubafundi bakhe, nani kucala kubona letinto nibophakamise emehlo bese niyagatha, ngoba kuyawube kusho ukuthi indvodzana yemuntu seyisemnyango. Asithi sikwenda konke sibe sicwashile, sibe sigatse sibuka letinto, silalele kukhala kwensimbi, lekukukhala kwelicilongo lelimemetela ukuthi labangcwele sebayabutfwa, indvodzana yemuntu seyibonakalisiwe. Nasi sinkwa selisuku sakavuka udle ngikuhlephelela lapha kuJohane sahluko 5. Ngicela kukhumbuta nje. Mawucala kuverse 3 lithi bekulele ticumbi tebantfu labe bagula. Kusho ukuthi ngalelanga lendvodza ihanjelwa bebabanengi bantfu. Kepha leli langa belicondzene naye. Sibanengi la emhlabeni. Kumbe nala uhlala khona nibanengi, kumbe ebandleni nibanengi. Kepha kuba namacondzana. Kuba nelanga nje lelicondzene nawe. Asichubeke. Le ndvodza le asiva ukuthi yamemeta Jesu mayimbona njengaloku kwenda timbumbuthe. Asiva ukuthi Jesu wathi akube kuyo njengekukholwa kwayo. Yini leyadonsa Jesu kule ndvodza? Ngazi ukuthi iBhayibheli liyasitshela kuverse 6 ukuthi Jesu athi kuthi sekusikhathi lesithe akulesimo agula. Kunetikhatsi letimdonsako Jesu timdonsele kuwe ngoba unelwati lolwedlulele ekwatini kwebantfu. Lithi bekati Jesu. Hawu Jesu. Mosi solo lo muntu ukhona kumbe nawe solo wacala kwenta inkonzo ekuphilisa beka solo akhona. Yebo bekakhona. Kepha ngathi bekungakafiki lesikhathi sekuthi Jesu acondzane naye. Uyatati tikhatsi Jesu. Uyatati tikhatsi tekusha, tekuhlupheka, tekukhala kwakho. Uyati ukuthi how long ube kulesimo lokuso. Jesu sikhathi sakho siyamdonsa. Angigcineke, angisonzele ekugcineni. Ngifuna unake kuthi la kusho Jesu ligama ngeligama, word for word, kwendeka kanjalo. Lokhu ke sikufunza kuverse 8. Jesu wathi kuye, sukuma. Ngicela wanakeke lamagama ngoba ngifuna siwacondzanise. Ngifuna ngihle ngifunza verse 9. Ngekucwabita kweliso le ndvodza yaphila. Lalela ke lamagama. Angithi Jesu la kuverse 8 uthe sukuma. Lithi ke lapha yasukuma. Legama lelandzelako lithi uthathe licansi lakho ungathathe bantfu. Magama lalandzelako la kuverse 9 athi yathatha licansi layo. Legama lelandzelako la kuverse 8 uthi Jesu uhambe. Legama lekugcina kuverse 9 lithi yahamba. Akabongwe Jesu. Uyathi kuthini? Noma Jesu singethe sambona nyalo ngeliso lenyama, livi lakhe solo liyakhuluma. Solo likhuluma kuwe. Noma singamboni ngeliso lenyama, solo tigitake tiyevakala eminyakeni lohlupheke ngayo. Wathola weva lelivi lalishoko. Makathi sukuma, wasukuma. Ngesikhathi akhuluma kuyadaleka. Lokhu lakushoko ngiko lokutaba ngumphumela empilweni yakho. Lokhu lotawukukholelwa masakhuluma nawe Jesu. Kutaba nemphumela wakho empilweni yakho. uNkulunkulu akubusise. Amen.